Assalamu alaikum, hurmattуу биздин Байкежи каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 6-январ 2023 жыл болуп калды угандар. Бүгүн жума күн, жумаңыздар мубарак болсун. Нокат шаарындагы ушул тоок базарынын буйруса бааларын силерге жакшы сонун кылып тартып чыгарып беребиз. Жаңы жылдан кийин кандай жылыш жаңылык, арзанбы, кымбатпы, индуктар, ушул өрдөк, тоок боюнча видео тартып чыгарабыз. Андыктан комментарийге жазып коюңуздар, кайсыл жактан көрүп атасыздар, арзандаган, кымбаттаган сиздер жазып койсоңуздар. Лайк басып электер, тартылдатып лайктан басып коюңуздар туугандар, бир лайк бассаңыздар өпшө сонун болот. Буйруса дагы нокаттагы эмнелерди тартып чыгарайлы, комментарийге жазып койсоңуздар. Бисмилла, Алла ыраазычылык үчүн баштадык. Assalamu alaikum. Индук кимден экен? Сиздерми канчадан булдат? 3000 кем. 3000ден, а? Болуш канча? Болуш эми келишебиз. Бул майскилер биз же марттагыларбы? Майскилер экен, а? Багылды, канчадан багылышты? Кылышты багылды. Assalamu alaikum. Ördökler kimden eken? 1200 сом. Ördök sizdenби? Ördök kançadan eken? 800 сомдон чек. 800'den, ha? 1000 сомго бересиң. Тугандар, мына ушундай экен. Сиздер лайк басып электер, да басып коюңуздар. Assalamu alaikum, ага, кандайсыз? Жакшысызбы? Тоо канча экен? Короз. 1000 сом. Мастакчы? 1000 сом. Vallahi. To'dangizga bilek ko'rsin. Ördek 350'den mi? Neçpulga ketdi? Neçpulga? Ördekler 350'den deydi. Bu ördek kançadan eken? Qaysi biri? Opşille. Sizdeki emas be? Yo'q. Kimdeki? Mingdan deyapman o. Ha, mingdan dediniz mi? Sizin ming deganiniz yaxshi uqulbay qoldi da. Ming deganiniz yaxshi uqulbay qoldi da. Assalomu alaykum. Bunday yaxshimi? Ben sog'ligingiz yaxshimi? Tovuqlar qanchadan ekan aka? Qorozlar, mastaklar. Ha, egasi yo'q-ku. Assalomu alaykum. Sizdan ekan? Ha? Jersibi, je bushaq saldabi? Qancha puli? 2,5 ming? 2,5 mingdan. Qanchaga bag'ildi? Surashdimi? Ha, ship. Suradimi? Ha? Taqsir. Odamizga bereke bersin. Qo'y so'yganda. Birovlar induk kimniki ekan? Qancha puli? 6 ming, ha? Az qancha vez chiqadi bu? 15 kilo terin chiqsa kerak. Neresi? 20 aşık çıkar mı? Yo'q, 15 tegirin. 20 aşık. Joğa живой вес 20 var da? 15 ning. 15, ha? 6 ming qancha bolori? Qo'lga tegishi. Bag'ilishdi qancha qildi? Farqi bor. Induklar azroq tushibdir. O yerde Adlerskiler görüp kaldım. Assalamu alaikum. Kandaysın? Adiller mi bunlar? Kaç somdan? 800. Bu kaç aylık çocuklar he? Vardı horoz eken ha? Meslekleri kaldı mı?
Çok meslekleri. Çok mu ha? Laka video tatasın. Doğru. Kaskana. Assalamu alaikum. Toq kimden ekan avalar? Alındı mı? Qanchadan bo'ldi ava? Assalamu alaikum. Yapon kimden ekan? Ana şuna kişide bulan. Taksi sizlik mi? bermayapti. 500 so'mga. Bulan özün. Ha. Assalomu alaykum. Xo'roz kimdan ekan? Bu yer suvi. Qancha puli? 2000. Qancha bo'ldi shu? 1,5 ming ha? Kechikdi mana kattalar. Qochib ketdi u. Voyangam. Masjid qancha ekan? 2000. 2000. Yamba. Ko'ngil taksavallar qiladi-ku. Assalomu alaykum. Bu ne degan kim chiqqan bunday? Sava. Ha? Sava. Sava? Qancha puli? Narxi 200, 400. 200 400. Ne degan bu? Baykaji degan YouTube kanal. Assalomu alaykum. Qancha ekan kaptar? 500 so'm. 500 so'm. Ha? Bozorda billa turibsa, qozonda billa to'g'ri bir-birimizga mehrimiz tushadi. Ishmetib turamiz. Bilib qo'yyapti. Savaga chaqiryapti. Shu yoqda bola degan bola kaptar olibdi mana. Qancha qolibdir? 200 so'm. 200 so'mdan, ha? O'z qochib ketib qoldimi? Ha, mas paketda. Yaxshi. Ana shu bilan bir tortib pasasi gapiryapti. Egasi ashi. Men so'kmadim, jo'q. Qochdi-ku. Assalomu alaykum. Nakamasa kimdan ekan? Mana shu boladan, mana shu Qancha puli? Puli 2-6 kam. 6000 ha? Qancha so'rashdi? So'rashdi. 2300 so'rayapti. Bu qanday, zoti qanday, tagi qanday bo'lib qoladi? O'zbekiston. Ular qancha tulib? Jash puli. Ular 2 kilo, 16 kilo deb o'tdi. Ha. Jash. Assalomu alaykum. Qo'rozlar kimdan ekan qo'rozlar? Xo'roz bizda. Qancha puli? 1200. 1200 da. Pulchi? 2000. 2000. Yo'q. Mastakterchi, taqsir. 1,5 dan masda. 1,5 mingdan ha. Bering. Yarim raundga qancha bo'ladi aytay? Sizga ishonmayman, meni yo'q. Odamlar ozroq. Mana shunday videomizni YouTube'da qo'yamiz. Like bosinglar, bir joy like bosib qo'yinglar. Sog' salomatda qolinglar.